allegiance to the Republic of Uganda, the Republic of Uganda, and that I will preserve, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. and defend the Constitution. So help me God. So help me God. nk'uko munyankora ashobora kungamba nyenka ahisa amabi abebembezi b'ebyaro okurwa mu Masheruka Town Council omu district ya Shema bakorahizibwa hotireho no kwebwe bwato baraburwa kwatara office omushaho zabo no butakosa ukiko ekitawuno kiraka erasimwe wayebembero kurahiza yashobora kunoza zumwe ahanshonga izengeserize obuhenda biragiro murga akakiko ko muntu babaronzere muri 10 naba okugura kibanza narukunde bintu narukushaka imishango nje basobuka banguhira ngato kutwara hino batari abaza kuziga imbere sitakwebe konka abantu 10 no make sure ngo ina abantu mushango kora sa umushonga za arebe ngo haza mu buringanza konka bareke kuvugana cyamani kankorezo bamuhereze umwazyo Beri yizanye argumita mushango umuntu gumite bene gumite ne nazo moroka no bicugwira zo moroka gwejegeramu no bikigizire ki konke bitwe mukaga teko baza kustabeka hugamo abebembezi barabura hotireho no kushobora ekibine kora nabishengereza turiyo mu kisanja no sleep murga habituga kwe bakuronzere ngohereza abantu bawe ebitugokore ki ahabo kubekituga cyashira ingendo twari 10 kiza kutwara kabura muru inge akushobesa abatuze bitu bamanye kibi na nekirungi aha kuba research negira ngo community nekora crimes ahabo butamanya lerafa the onus is on you as leaders, as my office as the district CRO, to make sure we sensitize the community. Ahakurahira nuko kumwe meya wa Town Council ya Masheruka yashobora hebero kwata hatizimbe cha Town Council erukugambisa abantu ebitante bakugira ngo sente zo kucombeka zikaribwa. Jana shaka umujyano kwegurya kuri 2017 bakaba sente miliyoni 100 abe bategeka aha kurgeruguru bazitwara. Aneza Town Council zindi za Imbeka district tapo. Rapoti ya jiro meno swe bajama bakunu nebeye basa. Twatara kano sente miliyoni 18 twashaba twashakira twangera humshang twangera hitan aturuchira. Nkamasheruka Town Council kibyange binde ine mwahabizwe kugiteganisa ebyabarahizwa bashobora okubarabitwarize. Ngaburingo ward general na Town Council shangira kizibu cyango kitine mu Town Council n'ubuyubwa amatungo ubuyubwe biruka na nebindi konka ngutwaza umuntu bese yatkaza mu turaganisa kabembezi ba Masheruka Town Council kugira ngo tuzapatanisiza hamwe ibintu kwatira security byo yarizi tukadarse na polisi. Umunyadino wa yebembero kuburira bebembezi yayireko kwatwaho na munonga ahakuyongera ko muhendo gw'abana abarigiro mu mashomero ngo mutuze kintu kirakureba echo kubanzi mwabayiro sisi mazumani nyenda kubashaba nkumara hikoko mu byaro nireba y'abana no shanga abana bijwire cyaro twara mu mashomero kandi sima government ya Museveni ekaturetero kushoma okwabona bashomi gashakwa Gerard Tuguma muri Shema aho Watayari West Town offices ensya mukama nitweto moyo rukwera yija obeni wayebemera